The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Utrai jongga kri jing Lina Service Station. Kabadan hakasinong ur kaliar Shillong. Uba sambor lang dingdo. Kumunong bu ya ka petrol pom ulaong. Na ka jinglong jingman ka baminta ka petrol pom jong u kadang laban kersan satang arsni bandi ya ka umpanyang petrol bad ya ka diesel syakipad ba. Kumunong di umpanyang petrol bad diesel. Uba sambor lang ulaong dailing ba ka jingwan poy ka trok kit umpanyang haka khat kandai trek unailar arajar penriu. Hadu minta udang don kalat bandi ya ka umpanyang syakipad ba. Kibala serta banyang lain dagi spa teliha ka petrol pom jong u hadu ka arpu artrek unailar arajar penriu. Ulapan pau ka jingkerman baka syongsuk syongsain kan wanbiang kumba julong. Hadin baka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Asam kila pelong ya ka jekran bat bana jing yada yaki kali ki bakit yaki mar bakongsan na Asam sya Meghalaya wat hadin baka North East Petrol Pump Mazdur Union. Kalapan bana bansangi syua shipor ya ka jingpen poi ya ka umpanyang petrol sya Meghalaya. Namar ka jingbam song syangan ya ka let kawan jong ki nongnya bat kitrok ki bakit ya ka umpanyang. Nikong siya makwa ban batay fi ba kay ga bangkan ni ka David from my own personal capacity kamday nga bangay kran mga pisan no ka organization no union di kamba pi hadin jom to ka jingra jogi Mazdur Union bikin kham ya ka transportation of fuel kita ka jingwan ra ya ka umpnyang petrol ba diesel na jela Asam naman ki refinery ki dipo bar ka ki dalot ko Asam hadin ka jinghang jong Mazdur Union na Asam penpoy ya ta umpnyang siya po jela ka jungi gora ka jing linga pisa jung pa ba ko sirkay ba patway ni hapan sa thu ba karamdan ka jing ekran paleng ki oil marketing companies but ki Mazdur Union karamdan tu ka jing ekran na paleng bor arti jela ka ba ki honorable chief ministers bor arti jung jela ka jing ekran ban pinbay kana banwan siya kami jung jing sok bahkan wan biang ka jing sok sngan paleng bor arti ki jela te habay day bat katu ka jingjam long haban keren ni kilat kuno ka sedang ni ka jingjam te nakalyang ka jongi kum kasnong kalyar ru atau kasin makaya rali ki isuru ngila ay ketika mon ketika diang bakin kum kadak ka jingkasang yang ketika rali jong ki isu ha ka ba nakalyang ka dabar song kalyar ngila da bray ba nginum dan any business activities tu kasni te ngila da yakhang bukan ka da ba jingkasang te ki ka bami pan ading jong tu ka syong sa ka jing suthu jong government bat ka union bat ka state ka babuk marjan ke te kum kiri pa iba mo manta kum bagi suthu kani ka jing ki kani padeng ka student union persya ya gitu ki try jong tu Sri Cement Company Limited nomor kumbang nak saki ka public hearing jong tu Sri Cement Company Limited kalau tu ka dor ka ba bon ki jing persya tinggal suthu ba di ke ga betrega ke ga basdang jong ni ji kiru kade na katu ke public hearing jong ka Sri Cement Company Limited bat ni suthu ba ke ba ki nak liang ka khasi student union ru kade banas dress ya tu ka jing mi krom kanam tu ka hearing te ke jing kentu nangi kiru pa ba randan ke ba pi ya hapan ya kran government kat kepala sebab ni penbet ken ba government da de ke balong pan ekran ni kita jong ta Sri Cement Company Limited ru ki hapan ekran ada kimyo ai kita ru ki hapan penbai government nam ta ko bahatam ya ki pai ba hi jong jela pro ko ke jing longgar ka stock te ka shong bai ka storage capacity jong ko ba ko ka petrol pump ko mapi ong pi ke de hi ki petrol pump ki badan ki ba dan storage capacity small badan ki badan ka kita bikin stock mah ada ki stok red tu makul keluar ti dan pat kita ki try pom dan ke pom ko bahe di bala pan stok kambon ko punya kitu kira kan ban kersang te kemolong ini pat tu besi ka sujar hat da ka jing snei jung belai ka jing trash tom jung driver jung tangka jungi la pun poi be hatu besni sho ban mi ka hori ura te ketu ka lai pesan hajar litar ka bengi yo ban kit hatu gemit
Hakabau driver la tristom simit pempai tu kamar tu yang long kajing kerku pada ya kipat ba jong sor shlong ya kabau menta asngi ing yo ban ben biang iki ba masuk tu ba stop badan bat ngi bat tu kajing wan jong kipat ba tu ngidang lahi ban sustain dan ya ban biang kipat ba sekemba asngi bat adik puak gini ki asngi man shlong no kata ka personal request kalian jangan mau ke bangai mga ngila ban hol sang arsngi ban ngi scam bale si tang sibet dan sya ngi no buat apa kenang ba kanwan biang to normal supply pihak man sutu ba kani bingi kran kanum dei shu tang ya apam jong ka petrol diesel kini ka akhtar ki marba bar khai ki all essential commodities ki bahab ko PDS public distribution system ti ba ko isyahi kumangi sutu hi nakalang ki food civil supplies department ru kila trishtom ini mentah kini kiru kila aidan lang ini mentah kini nomor 4 ba ki before within PDS within public distribution system ni kanun dei bendan kata kajing syakta kajing wanra kima bat bahasa kaweru ya ka situation ke benang long mentah le sih begini ki masdurinen kim kwa bakin ha sya ki tangkar yo kadan ka takajing shong siir ki driver ki jongki ya ki tangkar ki jongki ki register asam te nahalon ni kanong re pada ngi hapan bu ka jing kerpat government kan delong kepala kin pembiang kini ki escort team ki pulet bikin escort ki tankers kenang ba ki tankers bonra nang support jela jungi kin poirut ki jaka bikin riban tumpoi ling ba ka jing semran jongki tenak pulet ta kan yang ngomong no ka syong ki basong ki policy makers kin mo syong ki ka cabinet ki minister, ki honorable chief minister, ki di bana man resolve no ini ka problem mentah pada ni syahmat dan ki kini ki jing ni ki jingelang le si jong ki kenhun ki repair dong ki hapan pe ya ta kan udan ki di bana mati akam ata ki nong syukun smart card hayung dorbar sechisen pemastap kesengitawan kata bagi smart card senangnya sangka Snya MK mereka dari MSIS mau gak jingir apa saya lalu yang sortar hantam ya ikut ya sutom ini kena hapsa dari sama adhar MHIS kapi untuk mulai karakter kata jadi ini konfi hap ada medika hostel dah hap lek pi ka registration dalam dampi dengan smart card tersampah cok oh dokter dan lah ya yang ni konfi hap lek operation ni yo te gua kam to hap penjan ni pi ya ka paisa ka hap lek operation ni tahu ka PM MHIS card pi dan ni smart card tengah try membayar ri pi Ari na pagi mo nila yung paisa sumar niya kon hap mendari ni eksir yung sumar kebelah si bona karo hiela atau persangka fu niya ini kan memang dia smart card. Oh, kan teh. Kebelah si bon. Mau.